Bismillahirrahmanirrahim. Mehrban hem muhabbat iyasi bulgan Allah ismi bilen bir Allah'ın rahmetine toyandık tip ihtibarınızga bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkurtistan vekilligi hem Başkurtistan Tatarları Milli Medeniyet Avtonomiyasının Büyük İslam taqdimatına bağışlangan dini ijtimai programmasının bugünkü çıkarılışın takdim etimiz. Assalamu alaikum aziz millet. Cümlemizge rahat birsin ya ilahli alemin deyip dualar kılmaktayız. Kişilik dünyasının köklerinde Rabbani kıyaş bulup balkıgan mübarek günler, kişiler, tonları var. Bizning ko'ngillerimizga, hislarimizga yaqin hem eng anlayışlı bo'lgan ol Yangi yil kechalari, shirshi bayramlari. Shunisini xatir tortmag'izga solib qo'yig'iz. Bu bayram kunlari Alloh payg'ambarlarimizdan bo'lgan Hazrati Oysa alayhissalomning tug'an kuni bilan da baylidir. Bu jihatdan sizning e'tiboringizga Ufa şehri 84. Tatar Gimnaziyasının mağnavi havasından şirshi bayramından sizlerge kuvanish hem yuvanışların eriştiruvini niyet ettik. Indi köp yıllar devamında 84. Tatar Gimnaziyasının yetakçisi bu bayramni canı ruhu bilen uyushtiruvchi Ravil Rifqatullah İdrisov bu bayramning ma'naviy havasini ana shulay bayon etadi. Hurmatli millatdoshlar, sizni barig'ingizda 2023 yil bilan qutlayman. Barig'ingizga salomatlik, baxt, o'ng'ishlar tilayman. Bizning 84 Tatar Gimnaziyasida tradisiya bo'yicha shirshi bayrami o'tadi. Bu endi bizning 15 yildan ortiq milliy tillardagi shirshi. Bunda bizning bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar niqlab hozirlanadilar ham o'zlarining hunarlarini ko'rsatadilar. Bu endi bizning tradisiya davom etadi, shulay bo'lishga tegishli. Chunki bolalar bekitib hozirlanadilar. Bunda endi ota-onalarning da ulushi zo'r. Chunki bolalarni milliy kiyimda kiyindirib, ularga jirlar, she'rlarni o'rgatib o'tkaruv o'zi bir baxtdir deb o'ylayman. Ham endi bizning shirshi bayramin har vaqtda bezovchilar bo'lib, bizning madaniyat ishmakarlari tura. Bugun da bizda qo'noqda Idris Kalimullin bo'ldi. Aytayman endi shundan da bu endi bayramning zo'r buyuk nuqtasi bo'lar deb. Chunki bizning bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar birga tilab jırladılar, bildiler. Bu endi ko'rsatadi bizning millatning yuqori kiemelda bu ekanini ko'rsatadi. Chunki ular balakigina nani bola bo'lsinmi, uning ota-onasi bo'lsinmi, ham endi madaniyat ishmakari bo'lsinmi, ularning nindigina ismlari bo'lmasin, ular bolalar bilan bir tegiz bo'lib, motor etib, jırlab, biyib, yo'l etdilar. Ham endi bo'lsa ko'rsatadi millatimizning kelajagi bor deb. Ham shundan da bizning 84 Tatar Gimnaziyasida bunlarga zo'r e'tibor beriladi. Kelajakda da shulay bo'lar deyman. Barig'ingizda millatdoshlar yangi yil bilan. Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь и крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтал, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы
а старый уходит прочь. Давно свершится мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг преддверие новых дней. И обернется снежинка вдруг жар птицы в руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Hürmetli tamaşaçılar, dini uyuşmalar, uz ara, hem de içtimai uzaklar bilen münasebet itirgat işler. Çünkü biz birgelep ko'p meselelerini hal ete olabız. Bu cihetten Ufa merkezimiz, Kirov rayonu İhlas mahallebizning imam hatibi, bütün Dünya Tatarları Kongresining Boshqirdiston vakilligining yetakchisi Alfred Amiroğlu Davlatşin Şirshi bayramında qatnaşkan balalarının arasında buldu. Hem gimnaziyaga bütün Dünya Tatarları Kongresi isminden hediyeler topşırdı. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Boshqirdistondagi vakilligi isminden hem İhlas mahallemiz isminden sizni barınızda yana 2024 yıl bilen İhlas yürekten kutlayız. Elbette o'tgan yıllarga biz har vaqt natijalar yasaymiz. Yuvaltılarımızı hem uğuşlarımızı barlayız. Hem Allah Teala barcamızga da yana yıllarda baxtli turmuş, elimizde iminlik, tinchlik nasip eylesin. Hem her biringizga da baxt, saadat, yurtlaringizda iminlik, tinchlik, hem uğuşlar, hem Allah Teala cheksiz rahmatlarin, hem bereketlerin nasip eylesin. Bayram bilen, yana yıl bilen. Şirshi bayramının ma'naviy havasına tağda jililiq hem jan urgan İhlas mahallemizning asas qirilishina da hayır fatihasini beruvchi, yıllar davomida yo'limizni yoqtiruvchi san'atimizning yıldızi İdris Kalimullin bolalarimiz arasında buldu. Şöhretli aktyor hem jurchimiz İdris Kalimullinning müzikal salami bayramdagi bütün bolalarning hamda ulkanlarning qalbining inishga qillarin tilga keltirdi. Esingden balaşaktan şeşirinden takkan idim. Bizim peler pelemezden seni yalatkan idim. Ey balaşak, ey dilişak, sağındırasın. Gırtlak yandan devrek ister, yandırasın. Ey balaşak, ey dilişak, sağındırasın. Gırtlak yandan devrek ister, yandırasın.
Çağı bıstanında seni yaratkan idim. Bınırlık yarın bulamam deyip sende can atkan idim. Eyvallah şah, ey dili şah, sağındırasın. Ürtek yandan tevge histe, ey yandırasın. Eyvallah şah, ey dili şah, sağındırasın. Ürtek yandan tevge histe, ey yandırasın. Ürtek yandan tevge histe, ey yandırasın. Ürtek yandan tevge histe, ey yandırasın. Benim balaşam, benim balaşamları okutuşuma Sine benim nurlu okutuşum. Ne kadar kıvanış, ne kadar yuvanıştır ki bizge cemaat. Bu Şırşı Beyramında Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının yetakçiliginin vakili Muhtereme Albina Gabit kızı Haliyullina güzel, ahlaklı, ılı yürekli, darya көңіллі bulağız deyip bolalarını tebrik etti. Hürmetli tamaşaçılar, aziz dostlarımız, tuğanlarımız, her yeni yıl biz nindidir mucize kütəbiz. Her yeni yılga biz yana uy niyetler, yana ümitler bağlıyız. Әлеге yılımızda bizning uңышlarga boy bulsun, бәхетләр alıp kilsin. İlimizge tınışlık, ailelerimizge tatuluk hem mehabet, özümüzge iman yoldaş bulsun. Yana yıllar bilen sizni, dostlar. Başkırtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyası isiminden sizge var tek uңышlar, aile bәхете, imin hem tınış günler dilibіз. 84. Tatar Gimnaziyasının balaları Şırşı Beyramında şatlık hem kuvanışların bir-birisine jır hem biyo şeklinde bulak itiştiler. Tuğan til, temli til, tuğan til, tatlı til. Temli deyip tilini yutma, tuğan tilini unutma deyip balalar özlerinin sağış hem muhabbet hislerinde leştiler. Gayle ol muhabbet mektebi ileri bizge yan birgen. Kitap kaştelerin bizevşi, köngüllerimizge ruhi man berivşi, Elluki mecmuasının hizmetkarları da bu bayramda aktif katnaştılar. Ürü yana yılga oyak bastık.
Бу яңа ел безнең өчен, безнең Әллүки балалар журналы өчен юбилейлы ел. Безнең журналыбыз чыга башлауга 20 ел тулды. Һәм менә шушы 20 ел дәвамында 84-нче Татар гимназиясе коллективы белән без бергә атлыйбыз. Безнең арадагы дуслык күперен ныгытуга гимназияның директоры Равил Рифкат улы һәм ул җитәкләгән тәҗрибәле коллектив зур көч сала. Татар гимназиясы укучылары Әллүки журналын яратып укый, дәрестә куллана, төрле чараларда куллана. Һәм әлбәттә инде без моның өчен укытучыларга зур рәхмәтлебез. Киләчәктә дә дуслык күперебезнең ныклы булсын, безнең укучыларыбыз бу гимназиядә артып торсын. Без әлбәттә алар чакырган һәр чарада катнашабыз һәм бу гимназиягә килү чын-чынлап бәйрәм, чөнки монда балалар татар телендә иркен сөйләшәләр, милли моңларыбыз яңгырап тора, дәртле көйләр, дәртле биюләр һәм остазлары да аларның бер дигән иң шәп остазлар монда җыелган. Һәр кем Кыш бабайдан мөгъҗизалар көтә. Аның зур капчыгында үзе теләгән бүләкне көтә. Менә гимназия укучылары да үзе көткән бүләкләр булсын шушы капчыкта. Дүртлеләр һәм бишлеләр һәм алдагы елда тик уңышлар булсын. Дус булыйк, бергә булыйк. 84-нче Татар гимназиясе тәрбиячеләренең асыл максаты тик үзеңә генә булган мөхәббәт, башкаларга булган мөхәббәтне сүндермәсен диләр. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга мәктәп балалары Hind халык биюен сезгә тәкъдим итәләр. Hey, hey.
sanatı bulmagan millet ruhsuz diler. Gimnaziya balaların ruhlu da hem medeniyetli de itev yolunda Respublikamızda tanılgan sanat işmekerleri Lenize hem Simbol Gönütdinovlar teatr studiyasın jitekliler. Demek kileşeknin bütün şeşekleri bugün kolumuzda tutkan ırlıklarının işindedir. Ana ol teatr studiyasının balaları. Türlü utlar yana, biz oynayız, eğlenip, bigirek matur, bigirek yemli, bizning şırşı beyremi, jırlı eğlenemiz, şırşı tura ortada. Kunat bulup, aksakalı, babay, kilgen beyremge, şırşıdağı, jemşem utlar, sünelerdi, yanalar, biz jırlıyız, şatlanabız. Biz bähetli balalar. Jırşı Salavat Aksanov indi nişeme diste yıllar halkımızın yüreklerine kapka aşa mın şişmesi bilen hizmet ite. Bu jır mında bitmez deyip Salavat Aksanov balalarımızını selamli. Bazılar gide жылы yakka Türkümleri bilen gel birge Bazılar gide biz yakın dostlar Sağınışıp geldik görüşürge Yaşlık yıllara Bazlar gibi güte Dizilip üter Unutulmazlar yaşlık yıllara Nazlık görev Devdi şaştın hisler Şak kişilerini almaz Safı yallar bilen berkitilgen Yaşlık dostlarımız yuğalmaz Pazarı şah havalarda Sızılıp kalan zenger yolları Mazlar gibi güter, izilip üter Unutulmazlar yaşlık yıllara Mazlar gibi güter, izilip üter Unutulmazlar yaşlık yıllara Bazılar gite pangıldaşıp Yaman sulap bala küngüller Bazılar baytır lekin geri baytmaz Biz kişirgen matur bugünler Bazılar Sızılıp bala zenger yollara
Bazlar gibi güde dizilip öter Unutulmazlık yaşlık yıllara Bazlar gibi güde dizilip öter Unutulmazlık yaşlık yıllara Bazlar gibi güde dizilip öter Unutulmazlık yaşlık yıllara Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңа yılның яңа günündə матур işləriniz көңілләрегездә қалсын. Нақ сөйкле пайғамбарыбыз насихат иткәнчә, мөхәббәт иткәннәр мөхәббәт күрер. Сөйгән кешеләр сөйлер, онытмаган кешеләр онытылмас. Сезләргә тагы да яңа елның яңа көнендә бәхет, сөю, сәгадәт, җавһарлы мөхәббәт телибез.